Agakingirizo gashobora gukoreshwa mu buryo bukosamye. Abahanga mu by'ubuzima basobanura ko gukoresha agakingirizo ari ingenzi mu gihe umuntu yirinda kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina n'inda zitateguwe. Gusa rwo kugakoresha nabi bishobora gutuma umumaro wako utagerwaho uko bikwiye. Ibyo bijyana no kuba hari bamwe mu bagabo batazi uko agakingirizo gakoreshwa, bakihutira kukambara ubundi bakinjira mu gikorwa batitaye ku ngaruka zikomeye zishobora kubageraho. Muri iyi nkuru tugiye kuganira kuri amwe mu makosa ashobora guteza ibibazo bamwe mu bagabo bakora mu gihe bakoresha agakingirizo. Ikosa rya mbere, kurangiza igikorwa batakikambaye. Kutarangiza igikorwa cyo gutera akabariro bambaye agakingirizo ni rimwe mu makosa abagabo benshi bakora batitaye ku kuba bishobora kubateza indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nk'uko urubuga Scoop News rubitangaza. Bamwe mu bagabo bahitamo gukuramo agakingirizo ku bushake mu gihe hari n'abo kavamo batabizi. Ikosa rya kabiri, gukoresha agakingirizo katarimo amavuta. Mu busanzwe inganda zikora udukingirizo zidukorana amavuta yo kuturinda kwangirika. Gusa hari ubwo ayo mavuta ashobora kuvamo cyangwa akagabanuka kubera impamvu zitandukanye, zirimo ubuziranenge bukemangwa, kubikwa nabi n'ibindi. Birashoboka rero ko umugabo ashobora gukoresha agakingirizo katarimo amavuta ahagije, nyamara biba bishobora guteza ibyago by'uko agakingirizo kacika. Ikosa rya gatatu, gukoresha agakingirizo karangije igihe cyangwa katakaje ubuziranenge. Inganda zikora udukingirizo zigena igihe tugomba kumara, ku buryo dushobora guteza ibyago mu gihe twaba dukoreshejwe nyuma y'icyo gihe. Kutareba igihe agakingirizo kakorewe n'igihe kazarangiriza igihe biri mu makosa benshi mu badukoresha bagwamo, nyamara batazi ko bishobora guteza ibyago bijyanye n'uko agakingirizo gata igihe ari nako kagenda gatakaza ubudahangarwa bwako. Ikosa rya kane, kwambara agakingirizo mbere y'uko igitsina kigira umurego. Bijyanye n'ibura ry'uko imibonano mpuzabitsina, hari abagabo bihutira kwambara agakingirizo ibitsina byabo bitaragira umurego ukwiriye. Ibyo bikaba bishobora gutuma igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kitagenda neza. Ni byiza ko umugabo yambara agakingirizo ari uko abona neza ko igitsina cye gifite umurego uhagije. Ikosa rya gatanu, kudasigira agakingirizo umwanya. Kudasigira umwanya muto ku mutwe w'agakingirizo ni irindi kosa abagabo bakora bambara agakingirizo, birengagije ko gashobora kujyamo umwuka kakaba katurika. Abagabo bagirwa inama y'uko mu gihe bambara agakingirizo babanza gufata ku mutwe wako, hirindwa ko gashobora kujyamo umwuka kakaba katurika mu gikorwa. Ikosa rya gatandatu, kutamenya ingano y'agakingirizo. Kutamenya ingano ikwiye y'agakingirizo ko kwambara ni ikosa risanzwe abagabo benshi bakora. Hari ubwo agakingirizo gashobora kuba gato cyangwa kanini bitewe n'uko igitsina cy'ugakoresha kingana, bikaba byateza. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri.